Venerable Reverend Aaron Tsasire Olvika wa St Andrews Katkenje ya Parish nagira ngo bwahatekanise baganise mukanda shabira abakristayo kuva no mutuma gumwe hamwe no korra hamwe okubasagarra hekanisa nanyuwe n'abashaba n'ekigambo kya Rwanda cy'abashaba ngumwa murende kanisa ebe no businje habe mu mutima wene yaza kugenda agende no businje uri atekini yaba yikalire mukaye hari arahuriye kanisa agihuriye ari kuribatira mu mutima kuribatira hamwe. Venerable Warren Singwirubire naje guze imyaka 4 nakandi ari kuhumura imirimo y'ubuherezo mu kanisa ashabira abakristayo kurinda je kanisa ya Kanani Rubirizi Jubilee Parish murinde kitirisa ije kanisa ya Kanani ne kanisa ya Ruhanga ni marira n'ebigambo bino tindi kubigarukamo biri mutemeseho ya kabiri esura ina urukara rwa musanju muzeyi atuberiro muzire muronje munonga na mukade weitu batukurizeje nimureba harimo fukwire nkabaho na stroke nagendera mu kagari natamburira mu kagari nanyama hasi kumara imyezi 2 cyonka aha Ruhanga nure batukundi kutambura no kwiruka nimbasa kwirukanga stroke jompe kakora cyakagenda nkabona za asima nkabona kushemezibwa ogo bamusibwize kirabo cye motoka Omgani makuru omurisa w'uburisa bwa Nyantungo humuzibwe Venerable Reverend Stephen Karyebara ahijira bariyo n'ubijo muhereza bwe kanisa okuba besugo muri byone barukora ogwe byabagambiro bwabire nasibara abakristaya hakanisa ya Nyantungo Church of Uganda yabira amazuro bwire buringwa arikuhereza nkasaba deacon nisima Ruhanga habwe kisembo cy'ubumezi kandi n'ubuhereza kuhereza kanisa ya Kristo Mudayisisi ya Rwenzori habwe imyaka 42 nkija mu kanisa ndi mwana muto kandi nsomero busomesa wa grade ya kabiri nagenda Bishop Balia nasoma ubwahule kandi nahereza umumarisa maingi ningaba nti abahereza bagenzi bange omukuswerwa amatembero maingi abo kutemba no kuserumuka baito bokubo ina mukama kandi eka yawe rumo kusaba byona nibisoboka tukuhereza Ruhanga nawe natugarura nensagi ndumuko Ruhanga igondeza atiensi yahaye umwana w'umwaka Yesu Kristo nuko sisi wena wa kumwikiriza hatunge ubumezi ubutahwaho abakristayo bamushendekerize kumuya kanisa ku munsi yo makage kandi ogo bagizire ngo abira rye cyo kureberaho mu kanisa nikirokeno nisima mukama habwa kurora abazere bange mbahumura asavingire mu church kumala imyaka 4 itwena twalitakazere na bagenzi bange twena betu nsima mukama kurora ya hereza mukama yamaliza kandi kirokeno yatahamuka Venerable Reverend Stephen Karyebara ahumurira ha myaka nkagane nayo bukuru amakoraga gashakwa Thomas Tumwebaze na Daniel Bingana.